Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Central Executive Committee jong ka sengsain partai United Democratic Party kala penlong ya ke jinge kendo kerki haka arf kandai terik mentau benai risau arjar kat kandai haka office jong ka Meghalaya Legislative Assembly kabadon hakandai lat Shillong ban penlong ya ke jinge lang ngulem halor ke jingklat kendit no jong UMDC ka Langren constituency uba Nasar Marwin ya kani ke jinge lang ngulem la penyai da working president ke UDP uba dairu UMDC ke Jayau constituency uba Polengdo Upala ayah ki kentin sengosi baka UDP kala do no sayau ni orang ba. Hagani kesngi la perlong ru ya jing sengap jar ka ba arminit. Balayo jing keren lengkot na working president ka UDP uba Titos Khan. Uba dairu ha ka joko por UMDC ka Sora constituency. Rengkat ka jing dan lang jong ki MLA. Uba Lakman Rumboy. Uba Nujor ki Sungo. Uba Brolding nong se. U General Secretary ka UDP uba Jemino Mauto. UMDC ka Maugan Row constituency uba Martel and Mukim rengkat ki wede ki nongkit kam jong seng UDP. Hagani ka klipan ki perpau ni ke jing sekolam antam ni ka goye no sem ke jogi. Ka dari bentuk ka bahasa bukan ISM dari ben kot ka ben ropo ka shitarik jong November. But kani ke jing do yo do ramba kalong sisa om tak kecing tu ke yang kesem kecui ke kur kerjaan ya ketahan ya kerjaan menriu pat yang iru kum ke United Democratic Party di hari kepur kum ke parti di snow teman di snow ni dan apa yang ke di sosi ke crowd nanti kan jinja kebanyakan super berhak. Ada yang mengklaim ini dan hari berarti yang mencuat. Council jom yantai yang smart pasti launch office bandung hari kabra jom di IM banyak selok di kam di Bubun di bidai baru korek kabar kejutan kam kejong ke constituency kejutan kam kejong ketahan jadi di akan dikebor syurga ingin jalan cepat kiwi ki item akan dikaji kenduk condolence meeting kekuat kum kiwi dan dekat akan dikelipan ingin penong kaji sculpture dalam pemilihan almilit kum kadang kaji sekolah perlu MDC lang apa district council kalau ngaji do apa crown jadi kompi polis ba kamtam kompi ke parti di Prokowe long ramba uba kajing long kejui long bajajai badantang ke khmat urusan rakhir ba kumbala ong ba pual mene long lu basmat ba bandung kamera rekam di joni mana keren nang banta kinu ni kam ke bele konstitusi mangala ban ong ba ulong nang kiwi nang nomi khman bobat ekonomi bagi disiplin hari jinge dei bat mangi para MDC